Ma'am from Zari, young briefs Impact News ni Impact News ki Manung Hutna Wahengbam Lalpal na Ma'am Butan Moksari. Nasi Manung Hutna kana video topic si ZOMI leaders mid CM a step towards peace. Step towards lasting peace. Nasi topic sa kun lokos manum si maroina ngarang si koigi ZUCM district ki have Manipur ki ZUCM district tagi ZOMI ki leader miyo tara min saba delegation ama ngarang Imphal da lakhiba Imphal da laga Manipur ki chief minister Yunam Kemsan ga unaduna wari chana khiba maroina makoina Imphal da laga chief minister unaduna wari chana khiba si maroina ZUCM district ki chakot thorang amsung Manipur da mapung faba peace normalcy aduga Manipur da mapung fana chakot thorang paikhat pa yanang matang da wari chana ba lakhibni have tara masi maroina government sida paikhat liwa koi peace ki initiative Manipur da mapung phaba peace ama pornaba aduga leminary community sing marakta koi confidence building ama sagatna honori posita su makoi mechanic ZOMI leaders sing mechanic support bigni habigi adung wafom thamba aduga gamini honori posita su makoi mechanic koi apn ba phongdo koi wahum duni support tawgni ha wahum duni aduna tasing na hariba ZOMI leaders sing asi kana no haba kanda masi ZOMI council aduga marina ZOMI chip association also United Joe association United Joe organization have tare hariba punba organization hum sigi member tara marina lakhibni masida maroina ZOMI council gi makadigi chairman umsu ZOMI council gi secretary information and publicity gi makadigi thambasi Manipur da mapung phaba peace and normalcy leiba mathau tai aduga akhoi amatoina habata akhoi amatoina punchilaga hariba mapung phaba peace um supong na aduga Manipur da chawkhat pa pong na punna hon mathau tai hom duni aduga maroina Manipur da hanadagi leminarakpa khoi chingum sum tamgi khoi gi relationship abtare marido makhatana aduma aphaba fana thamba pami aduga loina khoi hanagi Manipur gi state ki culture du da adumak leiraga leminaba pami hawa phumdum thangko ta tasing na sungwa step sina Manipur da mapung phaba pisam pork na ba adunga pambai mo egadriba masina achoba turning point ama khoi oigadriba achoba breakthrough ma egadriba question duni asida miang market gi karamna response to thoi do government na karamna response tori aduga maroina civil society organization singna hairiba sungro ba step asi khongthang asi makoina kamaina yengli aduga karam mungda yengu taragadi karam mungda chapmina taragadi miamna pamliba lasting peace si Manipur porpung ngani haba bo hamduni ngasi ki topics da kanan nainani bidam Impact News ki studio da langsung library si aigi yet thang thang library si oza Khuraijam Athouba working president IPSA ni oza Athouba ahmad sari Athouba ga ani hek thang election biri boza Rinku Khumukcham editor Imphal Times ni oza Rinku sari and last but not least aigi yet thang library oza Maibon Phaomei president Jelarong United Committee Manipur ni oza Maibon sari I have a question say oza Rinku da when lags oza Rinku ngarangi kui ZOMI gi leaders sing na Imphal da lakiba Manipur chief minister Yunam Kemsan unaraga chakot thorang usung mapung papa pism pon matang da wari shana khiba masi ton da kui gi critics sing makadi yam aphaba khongthang moine longnari maroina masina tasing Manipur da myamna pamliba lasting peace to pro no honaba kanda choba step ama oirawi ai habagi wahamsu thamnari adubu tasing na lai hom sida kadai fo yongna ZOMI sing hojiksi sukui matam si asugum khongthang ma lawdang laaga handak lawri si chief minister Yunam Kemsani government sina honari ba posi atuma mai game da sang poduna ore po phim oi bra natraga karam mongda ZOMI sing sina Imphal laaga government da reach out torpasi kamai yingbi ozarinko dialogue is one means ko to koigi ngasai gi conflict si dialogue na taisina ba dialogue si means samane ba aduna dialogue horokpa adagi dialogue tawge hetaragadi unaba ma changi unana bagi damakta makoina la kanda unaba adus Imphal da la ga unaba it's a sign of restoration of peace ne na blow tai okay adubu ngasai hangbiri bo hang masi lasting peace waina oigadori bra aduga haibo pot to the day whether it will be a lasting or temporary measures to relieve haigadra ani sigi maraktadi akhoi su confusion adu poe lasting peace mo dragasu lasting peace porna bagi lambi mo egadri bra breakthrough turning point mo egadri yes lasting peace porpada temporary peace su sangi tawbodabu hujik laiba hujik chembi ba khongthang simakti ha bagi oina temporary peace haidi ngasai exhausted ware kudimak ware adagi ngasai gi ZOMI community su ware kuki community ware Meitei community ware Naga community ware masigi awal me amarak sida hen phibam sokpa phibam amada leiriba pote Chursampur rom da leiriba ZOMI community sigi phibam sine hena ka hena sokpa gi phibam se koina uiebo okay adu kai no they have been fighting with the Kuki people also for many years haidi moi masen gi handak ki Meitei ga metri dagi thokiba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯣꯃꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯋꯥꯏꯁ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯣꯐ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯀꯣꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯩ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯜꯇꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯏꯆꯪ ꯆꯪꯗꯕꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯝꯂꯞꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯒ ꯀꯟꯅ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯜꯂ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯗ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 3 ꯐꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯁꯨ ꯃꯗ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯔꯖꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯅꯝꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯁꯤꯅ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯦꯕꯤ ꯗꯦꯠ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯩ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯍꯥꯊꯨ ꯍꯥꯊꯨ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯝꯕ꯭ꯔꯦꯂꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯨꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯖꯣꯃꯤꯁꯨ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯖꯣꯃꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ 나가가 거기 쿠키 조싱거기 아니기 머럭다 컨플릭 마차 허럭버기 컨플릭세 시대시대 하나 토크래버고 토크래디 쿠키 조 카운슬기 미디 아코이디 아두데이두데 야우데 아코이기 릴레이션 파이 하버기 아코이기 제 토키버 좀 레이 하나 마두기 조미기 마케데기 조미기 쿠키 조 조미기 마케데기 하이타레 조미기 마케데기 아두마이나 토키버 레이버시다 아데기 아무 시대시다 레이리버 포츠다 political gi oiba pot me amasu khogi election gi related oiba pot me amasu la ani hojik lairiba potti hojiki akoi gi lairiba film sida wariba ngasai gi jomi gi pot sing sina jomi sing sina khoi gi naga gi pot tasu machi gi pot tasu hek swai da su naga na su dum kuki jo haibogi pot si dum chamina bogi pot amasum uraga dai da understand tawraga leibani na madu gi do kamaina break up tawsige na khalakpa matamda कोई जोमी की सिंगसिना मकोई दी न्यूट्रल ओइबना फरे हाइबगी वाखल अमा लाखप्रा हाइबसी नंबर 1 मसाइदा खनबा अजन को सिदा मियाम खंगबा वाफोम लाए खोगी जोमी हार कांदा जोमी सिकनानो करम्बा कांगु जोमी ओइदिनो हाइबा क्वेश्चन अमा लाए सिदा मेक सेंगना मियाम दा खोई खंगौबा खंमिनौबा मथौ ताबा वाफोम लाकदो माली कमाय थंबिनिंग जोमी हार कांदा जोमी सिकनाबु जोमी ओको जोमी सि असेंबदी मसे सु पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अमा खकने तौबदु जो कम्युनिटी है नमले जो कम्युनिटी से अखोई तोंखाइना ताबा कम्युनिटी अमने अदुगा जोमी मूवमेंट से जोमी रीयूनिफिकेशन मूवमेंट से करम कांदगी होगियो मतमदा लेट अर्ली 90s दगी होगेना तौर मतमदा मोय खुलाई पाइदे मतमदा पॉलिटिकल आइडेंटिटी अमा ओइना जोमी रीऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट ने कन्ना मचु चांपुदा तवे 1997 गी अदाइददी मखोई पोची जोमी रीऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट ने मकन होगलकांदा मतमदा जोमी गी पोचे कन्ना सागलकपो मतमसिदा कमाइन तौगे हाब मतमदा कुकी गी लेरिबा कांगू सिंह पार्टी गी लेरिबा कांगू सिंह अदगी मोई मरक्ता कन्फ्लिक्ट लाकपा अते अतोपा कांगू सिंह सिना जोमी गी पोचिदा यावरसे पार्टी होइसु लोइने कोनजलगा यावरा इनिको यावरको पोचिदा मोई गी कन्फ्लिक्ट याम सॉल्व म लाकपदगी ZRA गी पोचि थोलखिएबा ZRA गी पोचिना मोइने खुलाई पाइबदा याम लाइग्रिसिना अखोइने खंगिसि मखोइदी चीन स्टेट लोमदगी चंगागा सोमदा पुरा लेगिबा लाकपा कांगू अमा जोमी रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन सागनबगी दमकता होनरिबा ग्रुप से सिगी लीडरशिप सिंग से कराइदगी ओइगेदा चे अखोइगी म्यांमार रोम साइड तगी चंगपा सिंगसिना ओयबा तौबदबु मखोइना कन्ना सागलकांदा कुकीगा अनिसिगी कन्फ्लिक्ट याम चावना मोइदा लेबदगी जोमी रीऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट से
reorganization movement se masigi pot se sagat pangamdana kuina leirubadagi kadai wai jaga dagi ne khangde 90s lo rabo matung 2000 gi area swai dagi di somewhere political differences political kanosi the issues do in a fight or hai wadi akoi gi government gi asoi ba haigadra administration gi asoi ba haigadra ADC gi pot election phajana tobung amaktaba ADC da power phajana piba ngamaktaba ADC gi pu mapung phana to halaktaba ko adagi somewhere akoi gi araba jaga da akoi gi thikadar kai kari khangde negligence mayam ama lakpasina chingi mafum khaktegi wanate ko se tampaki mafum da leriba maitai singa taba khunsing da su akoi rural area sing da di yamna neglected oiba area mayam lehibdagi maduna political kano amukha onthu kanda adwai area du da zomi movement se kanna hora kan khulai pai buse horakibne ko khulai pai ba horakpadagi di makoi pose kanghala kanda makoi su adwai area du da ni changa ise masigi poche yam kanna aina swai area sida aina thengna jawba du ni matam du da zomi reorganization movement ji aham meeting tawbu matam pull-up ki oina meeting tawbu matam sida koi su baton toroktana akoi ai khabar matam du da akoi journal ama tawse journal lu tawbu da dugi coverage at matam da zomi gi movement si masigi si tawdana ba hona ba group ama su adum laitaba nate tawbu du makoi gi meeting oina just civilian movement oina tawrakanda haidi khulai pai gi pot yaw da meeting du tawraga adai area du gi kan hawdal gi gi pot se zomi reorganization movement gi pot se hawgi bu uyeba aduna adugi line of the story ni aduga hujik lairiba poti zomi gi kanggu na somda lai se zomi gi kanggu singsina moigi potta zomi chip chawrim ni hujik ngarang unabasida zomi gi cookie panba organization amate yawde adu regadi cookie gi umbrella makha da leiba leitaba kanggu haiba tare ne lei haina yadaba kanggu lei haina di cookie singa haini lei haina yadaba kanggu sina lai se masigi step simadi yam phaba step madi oi peace restoration tongnabagi damakta hamba step madi oi maduna lasting peace amagi wakhalon da lai bra natraga ngahaki oina matam kharagi oina manipur government siga akhoi maitai singa gi marakta lainaramba moigi hatredness se ngahaktangi oina sandai naraga moigi amuk reorganize tongnanabagi tanja lauribra haibadugi adai keno dudi akhoi khandaba yade ba okay third chiro jarin ko I mathang se yoza thu laksu thoba maroina zomi gi leadership na lakhi ba bahum si akhoi peace ki adum ba khongtha mo le lakuni du masi aphaba khongtha mo ne lobi ai adubu live hom di tasing na makoi si yamna permanent oiba peace ama akhoi resolution ama solution ama pam gi dam lai natraga symbolic gesture amo ina la ira habdum di questionable oi ha hom lebi as a social leader kamai ubi thoba masigi se dalpan kitang mix oye akhoi gi understanding the su ko hujik lai ba no development si masi koina yengjaba da masi koina khangning bai tare masi zomi singi initiative dagi lakpa por oidori ra natraga manipur government gi on magi strategic arrangement amagi makhada makoina sigi initiative si tanana ba silakpra haiba por ani sita depend tor kodo lalpan hangi wahangse kaigumba koina manipur gi issue si resolve taunana ba and lasting peace and solution ama purana ba process ama natraga policy ma koina frame toge strategy ma semge har ta gadi madu government gi level dagi set toba kogi design ama oigadong ni policy mo oigadong na hajai ba adu gi policy do oibra oidabra haibasima clear oidaba hadi chief minister ga manipur government ga zomi gi representatives sing la ga unarame yam phare but government gi side gi unaru bosigi karino se me amda tamrabra ai di thenadri government gi side gi chapchana ko ngasi unari se sini sumai tawre si tawre sumai tawragani makha ta da plan si lei ko sumai na honari habse madu gi chapchaba government gi side gi initiative se bujibog dai thorok tabra na khalle unna ki bing matang da social media da kha thorok da na official oiba social media hai di kogi social media ni ko government gi official spokesperson ni khangde then government na masana official oina press briefing ama miyam da tawgodau ne ba kaigino hai kanda sigi live initiative sina involved torise initiative sina effect torise sigi initiative sina effect torise maybe in a positive or in a negative way sigi initiative sina effect torise stakeholders yam ba ko sina victim moina leikiba mi myam yauri then conflict is the head on kogi involved option kiba mi myam yauri
organizations may am involved tokre natra then communities may am tokshan kre then yum kai displaced tokiba IDPs may am toroga lady so many stakeholders are involved and sigi laiba involvement laiba mayam se masi mayam si on board to pushan ma hok change and on board to pushan ge hai taragadi tawreba pot si mayam sida akhoi si hore sman tawre na convey to hok change achum unakre hai bagi paul na taba unari da kari hainare kamai tawna na khanari no kari level hainari kamai tawna hai bodo adu khangbam khak change adu miyam da government sina phajana madu accountability leina transparency leina miyam da convey to busi mathau ta ba sigi sima hojik se kitang ai madu ma gap am leibra hai busima ai khale aduna adu ita gadi hariba pocha khoigi reading da di sigi pochil sigi whole hojik hariba context yeng matam da di masi khoigi zomi gi leadership na lojab initiative ne na khoina lawrane okay ado zomi gi leadership na low initiative sidi id masidi phayine low because they are supposed to do this tawam thokpane mamang dai khoi adum mamang gi khoi gi aina convener oijaning tam da su there were certain communications but high communication the moina haining is kari no do tathok na ba ta na ba gi khoina communicate tawi but nothing khoi resolve to ngam de kai no da masai gi in hai do madu akoina kokomi khaktana ita resolve to we apor oi gi de because everyone mayam se masai gi stakeholders mayam se sigi issue sina effect to riba mayam se masi mayam sigi consent na chang da dam tawni go ko zoto umrak ta hojiki to zomi gi site gi torku mali haibu di thambiri do bo zomi gi hojiki zomi council gi chairman bumswan na phungtok pum tung di ngang gi magi media briefing do phungtok ido when government na reaching out to wi the government appreciate to wa from thambi aduna government na han makhoi da approach to wi wa from laibra have question am di side labor mali approach to brava confirm oi brava hajiki magi statement du matu ne thamjari si government ta man appreciate to for reaching out haiba gi wa from thambani hoi invitation piram be ai government da gi invitation piram be ai ado piri ben invitation ai nu jo haido adu gi transparency si leitabani na aina khali sumaina atop mi mana khaning mo no khangane ba adu khalan da ba change se pochi am clear hin ba change ba natrata gadi hojik social media da kaidi yeng matam da su aidi akoina nganganing da ba wahi wata kan mangang su dum yausal lei ko phajaba ngang bu su khara yawi du pena da ba mi su dum yausal lei sigi mixed response am lei se sigi mixed response si government na initiative lo matam da phajana mayam se stakeholders mayam si mai informed consent have do informed consent ama yauna raga initiative lo ta gadi sigi negativity or negative energies mayam si yaringe khoi minimize to bungam do ne ba adu gi pochi miss to get away adu ma number 1 number 2 the zomi gi chino singna cookie gi separatist idea se sidagi dissociate to gi basidi kuire sidi kuire ba hoji cookie jo council le nam khak le se asidi maming khak ta ngai horam ne ba moi nan thok pa ya do mi amani khak ta ngai hor kanda whole zomi gi wena di they have already dissociate zomi council gi wena dissociate to thokra ba ne ba ana sigi dissociate to ro pasina maram moira kanda asagi koi gi cookie gi separatist agenda keri to ro chali ba moi mi group khara se masi abandon to ro pagi mami me yam chawna tare ine ba sigi tare ba abandon to ro pagi mami tare ba pot si akoi manipur gi idea da thaza ba thamaga manipuri oina leiba pamba group ne na zomi na claim to ro taragadi that has to be taken on board adu khoi lo bata ne madu lo ra kanda separatist agenda re fix to mi sing do madu tamna isolate to ga moi mathang da identify to thok da bane adu identify to thok ngam na bo honang matam da asagi mix oina lady ba community mayam ar to dagi to nan thora ga tholai sing se samna da mar gi tholai na tra ko thadau gi tholai da na ko ji zomi gi tholai zomi se tribe nipan thol ga do ni ko sigi tholai ba mayam se sigi sing se khoi mamang da mar gi mla sing wa so lo la ko da akoi kanam ta na negative reaction pi gi deba because moi gi stand do am clear way amai to no si zomi gi chinau sing gi su moi gi stand jina yam clear oi bagi wahi wata phongdur ko da yaurei ba se masi yauro ko ni masi akoi myam ne appreciate to boda bane to boda bu hai bi po che akoi na yeng do ri si di manipur gi magi idea si gi magi apun ba ko gi kai hai ta re ko gi manipur gi integrity gi idea se sigi idea sida is da mokoina hari ba poche moina on ground da lady ba situation duga madu karai da align tawra tawdabra akoi gi government na kahitare masi akoi realign tawna na bagi zomi na realign tawna na bagi state government ga realign tawna na pura ma lai se cookie ga zomi ga gi marakta churachandpur da daisen le re hari ne
डाइसेन लाइक मतम सिदा जोमिना मणिपुर की गवर्नमेंट का रियलाइन तौनब होना पाइसे मसान ताबने कईनो हाई कांदा सोना कांदा कुकी की हेजिमोनी सी याम कल्ले मरुना अखोगी सर्टेन अखोई एडमिनिस्ट्रेशन दसु कल्ले पॉलिटिक्स दसु कल्ले देन नंगी आर्म्ड ऑपरेशन दसु इलीगल आर्म ऑपरेशन दसु कल्ले बा अदु कनबनिना अदुगी इशू सिमा अखोई लाइनेन लवेबा अदु तागदी हारिबा पोची येंग मतमदा अखोइना येंगदोरिसी लाइसे बुंजागिन बाल्टे लेगिदबदो माइ मचानपा यावरई को अदु तादि माइ मचानपा यावरई सिनदी अतोप डायमेंशन अमं थोलैदि कैनो हाइ कांदा मचानपा यावरई सिनदी बुंजागिन बाल्टे की लेगेसी दो मदु अमुक मखा ताना सक्सी तौननबा मचानपा की प्रिपरेशन जु यावरंगने मरंदि कैनो इलेक्शन नक्सले थानलोन कॉन्स्टिट्यूएंसी सिगी हुजिक नेक्स्ट सक्सेसर बुंजागिन बाल्टे लेगिद्रे माइ महूत कना सिन्दुनो हाइ माइ फैमिली दे मचानपा ना सिनिङैरा election da do shin gai taragadi they definitely needs to align with the government ruling party sigi alignment si thiraira sigi poche tana ba sileira haibu si mogi anonymous kogi team tholoki dana kogi ngai gi nangi mogi proposed list of kogi candidature natra lakadori ba election da mogi su group na leaders na propose to ba candidate tara gi lisam tholotro तोलो किदना को सिदेश दास माइना प्रोजेक्शन तौनरपगी इलेक्शन में आगी मोई पावर से मखाताना कना कना ना पाइहोगनी हाइबगी आर्म ग्रुप सस्पेंशन ऑपरेशन की टेररिस्ट ग्रुप में आमसिना कंट्रोल तौननबगी मोगी स्ट्रेटेजी म लाइएबा इलेक्शन के मरी लेना सिगी इलेक्शन के मरी लेना लाकोसिदा बुंजागिन बाल्टे की मचा दुपा अमदि मोगी साइट लेबा ग्रुप सिंग से मोगी सु रिअलाइनमेंट अमा मथौ तारे अदुना अदुगी दमता गवर्नमेंट दा सिगी अप्रोच से लांगना रैरा हाइबो वाहंग थोलेबा अदु तारे अदुगी पोतुगी ममी ताबदुनरा सोमना कंदा सु ग्रुप के कांगु में आमो कांगपो पिरोंगी ओरिजिनल खोगी कुकी नेला लेबा कांगु में आमना रीग्रुप तौरा कांदा मोइना सोमु चीफ मिनिस्टर से कांगपो पिदा रिसेप्शन तौननो प्रिपरेशन तौवे है ना होजिसे अनऑफिशियल वन चीम थोले यमयुको अदु तारे जोमी का कुकी की मरकता पॉलिटिकल पावर स्टेट असेंबली की मखाद लेगदु लाकदुरिबा पॉलिटिकल पावर से मसीगी तसलमा थोलाब्रा हाइबसिनेबा अदो सिगी थोलक मतमसिदा कनाना हेना हेंग रूलिंग पार्टी वेना कैंडिडेट लाकदोरिबा डिस्पेंसेशन से कनागी मखुत खरे हेना नक्न लेहोबि आगदगे हाइबदो जोमी की इनिशिएटिव से अदुगी लाइन दगी चंगखिबा अदो अदुगी लाइन दुदा सोंदगी चंगगे हाइ तारगसु सोना कंदना अखोय मणिपुर गवर्नमेंट की माइकई दगिना अमु अखोगी पीस इनिशिएटिव ता अखोगी अनौबा माइलस्टोन अमा मीना मोगी ऑन इंटरेस्ट लापोरगसु सोना कंदगी नमु अचीवमेंट हाइबदी चिंगदा तुगी डोमिनेटेड एरियास ता अखोगी अचीवमेंट अखोगी खुथिंजन मंगमकपा अमदी सरुक याबं ngमकपगी अदुगी अचीवमेंट ओइना ओंथोंननबगी अदुगी तोंगानबा मोइ सोना कंदेसु इंटरेस्ट अम लेब्रा अदुना अनि सी अखोगी इंटरेस्ट अमममदा मानदब इंटरेस्ट अमममदा पुंजनरपा अदु मखलगी मीटिंग ला हाइबसे सिगी एस्पेक्ट सिसु कोना येंगदबा यारो है ना माइथम ओके थागसिरो तो ए मथंग सी ओजम माइपोन लाक्सियो ओजम माइपोन जोमी की लीडरसिंग लाखिबा जमाइपोन तसिंग मसी मागी ओइबा याबा पोसि खदि लेबे अदुबो हवजि खोइ मरोइना फोंदोक मुतुन जोमी लीडरसिंग माइकेदि फोंदोक मुतुनदि पीस पामे हबसम नि मेक सेंगे अदुगा मरोइना मणिपुर दा मौसागुम चिंगुम सुंगतम हाना लेरपा फ मरि अदुम मेंटेन तरोगा दम लेबा पामी हब पोसिम मेक एम सेंगे हबतारे अदुना अखोय अमतोइना पुन्ना होनद्रगदि अखोय मणिपुर सिमांगमदा पुबंगमोय हाव पोसिम सो याम क्लियर ओय पोरम तिबरे अदुबो मसी गवर्नमेंट की माइकेदि करम मोंगदा मसी पाखलिबनो हाबदुम दिखितंग याम मेक सेंबा क्लियर ओय खितंग वाटपि पोरम दि लेरि अदु मसी गवर्नमेंट की माइकेदि सु सोंसोय सोयदना तोबिरकनी हाबिगे थाजबम ले अदु जमाइपोन मसी अमरोमदा पॉलिटिकल हजि इलेक्शन नक्सल गुमरे ना खर पॉलिटिकल ओयबा मी यें खर सु दम याव माली हाव हम थमी जमाइपोन माइकेदि कमाय येंगि कमाय थमिनि ओजम लालपाल जिके Honorable Tim Sebu Marang Wigi Jomi Konsina Unaki Vibesi Masida Quinda Ying Yabasi Quinda Sum Amaga Lakiba Shusi Kay the Maka Masi Irani made them way to Anna Laga Jomi Konsina Laki Kay no and a Miango Kalundi Home Miaboka Masi Tuana Jomina Laga Honorable Simpson Sibu Unaga Honorable Simpson invite from CI from CI do Laki Basica you know have say a queer any of whom talk me in Yabo Aduna Yan Hambadi in that in the new idea Masigumba say he or whom long about say he whom Mukstaki law or Manipur in Yaratrava
aduga government na su kai paikha ka de su makoi su mafam rang khang de le de timing praja myam su adu kamai to ga masi roising de ge na ying li ba tanja sida hai tare ko asi zomi council na sida government ga la ga sum harau na ma hoi gi thamoi nung de leiba punmak to media su phungdok ame government side gi honorable Jimson na government side ki phungdok to su hariba una ki mutam da zomi council ki side ki media ka phungdok ina ko moi gi apam bakra adu moi gi thamoi nung da leibaduna akhoi ubo sungomde adubu akhoina yengdabadi mokhoina phungdok lomba wahi ado aduna madudagi akhoi yengnaga government su initiative lobo daka oi aduga praja miyam nasu leiba issue sida loisinmiya na lambi makhakta hangakpani na akhoi lobi ai ko aduda akhoina dumaina la ibasi su khoina most welcome to Phunthue. Although was it in Laxing, we see Maitei Naga, Marina Nagaga cookie, so conflict among lady. Aduga Hojiksi conflict like consider Zomi Shingdi, cookie Musum Naga lady, conflicts the Zomi Shingdi, Karamong the Nagaga relationship of the command maintained locally. Aduga Missidi quickly, conflict totally about how keeper, the Kimitega cookie, so pumptums that country Madum the Kanana no identify to Wongam Noctoba, Adua Kudakta Asau Hinga Kiba. Adiki Mijo Nakanano, and Zomi Council Group, the Dr. Nipan Sekam, no have identified the one Nahoki the Ba, Aduga, Kokini, having room the Punamokna, Messi, Equi, Yanaga, Toki Bedegi, Mokui Matumkra, Yauri Haitare, Yauri Asau, no, Kangam the Begi, Asina Yaurina. Adubu, Hozik. Can name track pumptums the had even name track pumptum the Kamana, Jomina Sigi, to one more like Minam the young beer, don't have many, more the hand they cookie the sweet out there, cookie the sum late. Out there, the Matamad Sumogi, 1991, 1994, 95 for Nagaku Kitopum, so we out there, new train or Lakey. Aduna Lapumtums, the Aduga, a quick looking Matunda, 95, I swear did a kind of Muga, Paitega, Kukiga, Muga. 97 straight out of Sasapuda Sauna, Munaba, Hala, me, Bishiminayam, Yauna. Conflict with government Manipur, some Sana, and the step away with the Toki. You know, how you laugh train Sidako Ying Sibo. I don't laugh from the Nagaga Zomi. She marks the Equi Hanadegi, she conflict and polity, and low Akeno, Equimerta Nagaga, Zomi Council, Zomi Trashing Siga, Masimerta, quick difference of late and low example of APSA any cookie candidate outside the top of Madu Zomi Sing, I am a PJ cookie that. I don't know when Nagada, I am a majority in a PV lie. Masika, relationship, good relationship they have in happening. I don't know, much minor labor, much young never. I don't know how you labor issues from the nobody, how you like I see issues there. Zomi Council Rapom Dumsta, Lakiba Mui, situations Yori, Atopus Yori, the Manipur Yori. I don't Lapom Dumsta. I see that within Zomi Council, the difference opinions total Pusia politically, politics, advantage long in Basina. Low PI, Adubu, Madum the Sapigunova, and a Pitonindi, Zomi Council. Zomi groups that Madu peace Malaka, I do politics size the Matam Maduki, Satnagavani, conflict solutions here, goodwill so Nanga, Basita, cooperation people, Misani, and issue with government of Manipur, Lakiba, Zomi Council, Lakiba, command the duty of Gahana, Miami Ying doing it. Cookie, Impio is no, Tado is no, Naga UNCO is no, Atopa, Cookie, no, Duga very labor, Kukumi, Duga, Amuko, Kangde, Atato, Yusem, as soon as you ying doing the Gomembo. Command Moy, Lakiba, Zomi Council, command the deal to Kige, command and negotiate to Kige, or future Gidemoki Yanaka, Dobra, Mahaki, and a politician, Zuluina Gena, Toki Brabsi, Munna.
na lediba punama civil organization singsina government mi yeng changani hapsidi government kawo chumden lawe maramdi madu tikal choragadi makhoi da phos mai tokibni khoi thajad de khote na la khadi government na afabarom da peace to pork na bokhna riba si fail ro pi hai ko adna zomi council na una kiba sida khoi aina pamjabadi government ge next phadan lobiyo ba adu matam khakda khoi peace lasting solution la piya ba lambi da deal to na rega di thajagane ba ko campaign su lakani adu UNC su lakani thadong su dum lakani adu di mokhoi gi paikhat di ba tori ba situation tackle tori ba adu gi makha pun gine ba ka azama government na karum mong da deal da mom thoi khali karum mong tor ga di he na mya na pami ba lasting peace to phangni khali masidi khoi government sina ji ki within community the high ki no ba the problem government na pari ba manipur shason to ri ba si bo to ri ba deal to ba si kamai misung mi khai na bi hadde achung ba kha to ba ka we nang na to kukina lan ki ba aduga na gana lan ki ba mitain lan ki ba amana chungba chungda ba punamak to udaba na te punamak unari mi adubu loishin da bi ya de ba solution di lak to ya da ni na madu lak na bhot na ra pam dun da madu kum punamak to u pham thok te government na adu lol makki koki gi aram su achum su nagagi aram su achum su metai gi aram su achum su punamak to yeng la kan da madu subti laga masi solution da ka oi have room da stand clear on le ga masi akoi Pursi mau putraga, mau deal to bang sang hebo. Miam musuh siapa singi mereka di mana itu? Nagaga unaga naga interest kat tengah beri yadi. Kuki unaga kuki interest kat tengah beri yadi. Mitai ga civil organization ga government mitai interest kat tengah beri yadi. Zomi unabda zomi interest kat tengah yadi. Government have sidi both side ki ando purap ki common oibi abagi agenda makha da pusilaga negotiate to gudo ne boka. Ajna masi ra kam tamsira solution problem tamsira ojik pan habira. Public singi civil society singi aduga praja singi yeng miyeng sisu ojik leibi praja singi lan to pamdi lan po to pamdi peace pami kuki su pami praja di aduga koi nagas pami mete su pami punma pami ba adugi hundo praja gi hunda satpata bi government su praja gi hunda satpata mi civil organization sinju praja gi against the labor organization di madu anti praja ne ba anti kono oine na koi lobe abni aduna masi Toribo punama asi prajagi apam de kaino se ekoi miyangi ngangi ba miyangi thabak toriba MLA oshino government oshino civil organization oshino government gi kaino linda yingaga prajagi ihundo yingaga solution gi way da ngangna basi chungane na im thumje okay tha se ba ma maroina cookie jog leader sing have na cookie jog community sing asi mama ngai de hauna event naga sing gi mai kai da cookie naga gi conflict lai gi ba matam da sum ko se naga sing ga yam da dum friendly oina lakhi ba have time mo je ta sing na hoji hoji so dum yam friendly oi ba community sing ni mo ko se koi conflict pam da ba koi war pam da ba dum community amni asugum ba war pam da ba kangbu amna koi gi manipur da lasting peace ma pongning gu damak ta koi gi manipur da imphal da la ga have time imphal da ga chief minister manipur gi chief minister yunang kemchang na wari sana ki ba pot se mipung khudeng na si welcome to thoi ma si appreciate to thoi du ga ma si apha khongthang amni have pot ni du na asugum ba apha khongthang ma pakal pata ga de ma si karam mong da hena pha mong da pu ba ya ga da ge have si government me kai de su yamna accountability lai na ba ta se me exchange na yam da yamna clear oi ba du ba government ki commitment am sum government ki stand to khangalaga ha pa kharum mathau ta ba adu ga manipur da peace Porok na kita chang liba la iba hai batare asigumba community sing asigi makai degi su condition of the thamdana hai batare condition of thamdana manipur as a manipuri moina manipur gi territorial integrity khoi mapung fana ideal manipur simpung fana dum ngak selaga samina no gi adum wakhalon da puna samina mathok tai ha hom duni adum kan da tasing tasingna mayam na pam liba lasting peace porok na bagi kongtham oigani hai bu hom duni matang sai da attend break am toluje break ting am thonjer campaign pu miang ta